ପୂଜାରେ ଆସୁଛି ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରିଲୁ କଣ କି ହବ ବସି ନାହିଁ ପଚାର ବୋଲ କଣ ପଚାର କାଶୁ କଣ ପଚାର ଆସିଲ ହଁ ପଳା ଆସିବ ସାମାନ ଦାସ ଦେଇଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମ କହିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କହିଲେ ହଁ ଏକଦମ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ଆସ ଆସ ଆରେ ଦର ଦାସ ଆରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ତାକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଟାଇମ ହେଲା ରେ ଚାରିଟା ହେଲା ଆସ ଆଜ୍ଞା ସାହେବ ନା ତମେ ପୂଜା ଟିକେ କଥା ହବ ସ୍ନାପ ଛ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଧୀରେ ପିଛା ନାଚରେ ବାଟା चंडी नागिनी बाटा ओम क्लीं क्लीं स्वाहा हे भक्त प्रहलाद बारका आइलू 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 आइला 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 बारका आइला 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 पहला 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 आइला बारका आइला बारका आइला 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 पहला 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 बारका 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 哎呦我的妈！ चंडी चंडी बारका 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 भक्त प्रहलाद ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଆସିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇ ଯେ ପୂଜାରେ କେତେ ମୁଁ ଖାଇବ ଲେଟ୍ କର ନାଇଁ ମତେ ତ ପୂଜା থেকে করবি কেতে সাউন্ড হচ্ছে ଦଉଛି ରେ ସେ চন্ডী ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ তো বিবাহ সেটিং দিব না তো বিবাহ চলে চন্ডী আরে ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡୀ ଆଇଲେ ଭଗବାନ ଆଇଲେ ଭକ୍ତ ତ ମୁଣ୍ଡଟା କଣା ପଡିଲା କଣ ପାଇଁ ସେ টাকা মেরে থাকে মেরে থাকে। মা বুটি কেন কর দিও ସେ କପଡେ ବୁଟି କେ রে তুই আমক জানতে নেই না পূজা করব ଭକ୍ତ ତମର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା हाँ हाँ भगवान आपको का भगवान जोर से आपको का भी पाऊंगी চন্ডী 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 କାଟିଆ ବେ ପୁଟୁ କିଛି ନା ଉମ ପୁଟୁ କିଛି ନମସ୍କାର କର ରେ ନମସ୍କାର କର ରେ ନମସ୍କାର କର ରେ ନମସ୍କାର କର ନା ତମେ ରେ ପାରୁଛ କି ନା ତମେ ଆଉ ବକୁଲା ମନା ହେଇଯିବ এই যে ভগবান তা আরে বড় মা বড় মা ଆପଣ রে নিয়া লোকে দেলানি কি আরে নিয়া লো নিয়া লা আরে সে ভিতর কোন না আরে এটা এটা আয়ো না দে দিয়ে দেলা সেটা চিটা কে বকুয়া নলে চন্ডী হ্যাঁ আজ্ঞা খোলা দাও ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା দেখো কত টাকা ଆଜ୍ଞା ঠিক আছে
বেশি রূপ বেশি রূপ না গীত কত করতে তারপরে মেরে দেবো এটা ଆପଣ ভক্ত ये हमको दौड़ो फुला धरे कि जुआर पड़े में सेटा को ফুল ধরে জল করে তারপর নমস্কার করবে পেট নাই আজ্ঞା ଗୋଡକୁ ଏଇଟା ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହବ ସେଦିନ ଏଇଟା କଟ ତଳେ ରକ୍ଷରେ ଶୁଇବ ହେଲା 2 କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କପଡାଟା আরে আরে বিবাহ বকার রে আরে ভগবান বকা চুল বিবাহ বলে কাট দেখলে মার দেবো আপনার চলে দেবো বলি বলি কাটি प्रभु आप तो काढ़ी आलू से बारो आज्ञा आलसा टोका आज्ञा रे ऐसे आइजा स्वाहा मैं स्वाहा ଆପଣ ଜଲ୍ଦି 10ଟା ପିଲାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ତ 10টা পিলা কোন রে 10টা ପିଲା ଆଉ ସେକେ ଲାଷ୍ଟ କି ନନ୍ଦିରା ପକେଟା ଯିବ ହଁ ସେଟା ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ନଡା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ কেবে বিবাহ কেবে হবো আজ্ঞা মহাপ্রভু ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି হ্যাঁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ ହେଇଯିବ ହେଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ତ ହଁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା माया मरा माया स्वाहा কত দিবে টিকে মায়া स्वाहा নিরবধ মায়া स्वाहा মায়া মায়া লীলা মায়া কায়া মায়া स्वाहा কে পাটি বেশি করবে না ভগবানଙ୍କୁ ভগবান লাগি গলানি হ্যাঁ ও କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଭକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କତଟା ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ଆଉ ଦିଟା ନେଇ ଯିବେ ହଁ ଆଳତି ଦେଇଦିଅ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ ନିଅନ୍ତୁ ଆଳତି ନିଅନ୍ତୁ ନିଅ ଭାଇ ସେ ଭିତରେ କଣ ମାପ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଲାଗି ପୂଜା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ପୂଜାଟା ହେଇଗଲା ନମସ୍କାର କରି ପଡିଯିବୁ ନା ପଳେଇଯା ନମସ୍କାର କରି ଆପଣ ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଦେଇକି ହଉ ତମକୁ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ভগবান কয়ে নাই কাই মহাপ্রভু ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ ଉଠିକ ବିବାହ ସେଟା ହେଇଗଲା ତ ବିବାହ মহাপ্রভু তোমার দয়ারে ଆପୁଷ ଦେଲ ଭଲ କରିଛେ ଏଟା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା জয় গুরু ଦେଖ
ସେଇ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅଛି ନା ତମ ଅଛି ବୋଉ କଣ କରୁଛି ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଟା କରେଇଥିଲି ଅଛି ହଁ ବଗୁଲ ଆୟା ବୁଢିଆ ସ୍ୱାହା ବଗୁଲ ବୁଢିଆ ଆୟା ସ୍ୱାହା ରମି ଆୟା ସ୍ୱାହା ହଁ ମାଣିକ ସାୟମ ସ୍ୱାୟ ଭକ୍ତ ବୋଲା ନା ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ କି ଭକ୍ତ ବୋଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାଇ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ମତେ କହିଦବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମଟା ଯଦି 5ଟା ପଦେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଏ ଆଉ ଯୋଉ ମାଗଣା ହେଲେ ବି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ 3ଟା ପିଲାର ମା ହଉ କି ବୁଢୀ ମା ହଉ କି କିଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ବାପି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଯେମିତିର ମାନସିକ ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ हम दूध पड़े से बच्चा से पड़ेगा Por